Well, actually tayo nang ganyo first stage pa lang apo datoy madama nga bubrahan tayo at danto pwede jay sumarsaro nung requirements nga i-submit tayo. Kay naibagat tay, we just would like to ask nga datoy bubrahan tayo at talaga nga the support iti provincial government. Diyan lang talaga ti purpose dito nga idawdawat tayo nga resolution. In terms iti requirement, haan nga talagang requirement iti application iti PESA datoy endorsement iti sanggunyang palalawigan. Ngayon, no makita ket teko na ni Apo Bukal Tatay nga napimpintas nga talaga no adda dijay resolution iti probinsya nga mangipakita nga talaga nga suporta strongly supported datoy ganwat tayo. Bakit no makita yo iti pagutpunta ta nagado ti idle lands ya. So kuna kanya da anak ti kayat yo datoy kuha nga baybayadan yo nga taxes yo. Di ko di kayat nga let's turn this nothing into something. Iso di jaya po nga alagit nayat damot kayat damot nga da mapasama iti lugar tayo. Although napintas ti lugar tayo nga mas adadupe ngamin iti potential ken opportunity nga dapat nga mapasama. At para kanyak met gaputa presidente karuditan ni Apo PBBM agit kanya agit samantalag datoy nga kanito as much as possible no kaya tayong maaramid datoy kadatoy pinagpresidente agit idawat tayo kanya nang matulungan na tayo kasi datoy git legacy ng tungot apo nga syempre at di Pampanga iti Olongapo at dada ko at ti Baguio at dada economic zone da na duma-duma po nga probinsya at dada economic zone na iti hometown na iti Ilocos Norte kitawan sabot tayo amok nga danay declare nga economic zone tayo. So nga datoy lakit sapay ko man ti sumarsarlo kita ito duma nga LGUs tayo iti probinsya lagit sumarno dan tumait nga mangkita iti makita da nga napagsayatan nga mabalin dan tumat nga i-declare po nga economic zone. Tapno nagpintas ti panagtayag ti ekonomiya tayo ako. Mo ka nagmayor, di gito'y apo ti daw-dawatin dan, damdamagin dan, no, at daba di gito'y available. Kastoy kung kuna ni apo invest. Kita ta di ti nang trigger nga mesa kanya tayo nga mga ramid. So di ti nagrugyanan na, di damo tayo nagmayor, yung push tayo dito, yung daksanggas at tayo nagtatay, awan mo tinana na yung support ID. So ang di second term tayo, 2022, narugyan na ito yan apo. Ngayon nabayag apo, madugod di requirement na. So nakatalo tawin tayo, dapat dati pala to, hopefully within the last 3 years of the president and of course my last 3 years as the mayor of Pugupo, hopefully we will be able to have this project. Actually apo, di pala father me, is istorya na dito yung kastoy nga mapasama ken. Yeah, ipaspasyar na kami di Jesubigan apo. Jack Clark, karayan na kami mas pasyari di na iso ti pagbakala nga kastoy mo tira mi doon tayo dito pagpug kung wala na diso nga kanyami may gaputa damot kasya nga na imulaga kami. Itultuloy nila nga po dahil kita nga rapa up na ket usto ag Facebook nga nakita mi nga napintas hadlang nga para kanyami no digit di para ti tero nga Ilocos Norte ako. Gagangay lang dito po ayan awan ti bida no awan ti kontrabida ayan normal ti kaleta isip pagpintasan na nga damot oposisyon basit at check and balance at not isagit makita tayo nga nasayat mo hanapin yung pagkurangan. Then ma-perfect tayo di jay napimpintas manan nga dapat nga ranidon tayo. So we welcome di tay kasi apong comments tapos di kas tagit mas maiplastar tayo ken mas mapapintas tayo pa di jay plano tayo.